Punya Bengal FC ini pun akan tunggu penalti match. Ini belai marang zak sehari penalti pun akan tunggu nanti kata mengenai gol save. Tapas, gegerai. OMG. Gongra FC komnya aja. Good. Goalkeeper. Hai dabok Bengal FC ini ngai sorry aja kok Gongra FC ini ngai pura thang dong tamda ning na bos hai male tama gol tawa hai Bengal FC ini ngai pura thang dong ya dini Tamzani bong no gol bisa FC kasih putri kasih gol dasar abang dengan sidel Tamzani bong no sabar dalam Gongra yang sini sabar dalam sabar guna baju besar Gongra FC ini Betul Gongra FC ini sabut kecil begila. Gol. Siapa pakai bat? Yak di yok tangga. Oh my god. Ang semen to khale paile abar tai dibe abo hai bor sep dekhne bo boni hamang ko nang nai sep jeng nang nai ai Bengal FC buna thangai dong Ibor time sih spend kali angka. Oh my. Jadi 3 gol datang tam ini yang kembali baru pisang. Tiga putih dia. Yang jero. Yang sang itu cuma berlama. Yang left ni. Last defense kali ya. Tawana lajak bro Bengal FC to kasih gol missing jak Gongra itu lar dinda habjak he deba nunggu di mana dorsor boy belai wana lajak mane wala najak bukan deg lajak pia sapodar ngai singbo Gongra nya tam sapod makai lagi ya gol kora আমার দা খেলা না কোন গিভ আপ कर दी जैसे उन तार दी एक सेकंड दाम ना खेला हो गोल का किसी बाहर था ओ मायो जाओ तो किसी के बाहर था गोल बुने ताली सब खाई हो ना पास है खेला तक Boleh tahu. Lihat betul, ini sebelah ini. Ane lobang sampai yang malam. Ground को belum एकदम मारंग जाक ini nih match penalti Sar lagi sih ya local team na to hanya itu Gongra ini जिसके पन गोल धान हूँ बरसे में गोल धान मैं
Baik hanya musuh dong kaya. Belai wan lajak, hap ke gol, hap ya ke draw. Lagi, oh my god, gol sabut, gengrai, come on gengrai, hey, come on, gengrai. Tengok orang tolak tim. Orang tolak kelab bro. Aku tuh yang dah bring tuh. Mana jinai jong dah.